Ba rati le ba buhi le ba mamedi ba lenaneo la rona la Sesotho Sermons and Programs. Ke gona bana he re khutlile. Ke gona bana re khutlile. Re na le moholo wa rona Ntate Tumelo Motsie. Ke yena a tla re robela bohobe ba letsatsi lena. Butlenne ke le fena konyana ne le khutle ne le kene jwalo ka ba one ba bangata ba ile ba mpotsa Ntate Motsie ko boleleleng ba beke hore na title ya apostle hobaneng ya ba ke re ha ke tsebe hore na hobaneng o sebedisa title ena ya apostle fela wena ha o so le teng o tla o bolela hobane ha ya nyese ka mokukutwane mma yona a ntse a le teng. So ka nnete o tla bo so ba hlalosetsa Ntate Tumelo hona ho etsahala jwang. Ntate Tumelo tla bo so hlalosa hona ho etsahala jwang. Ke kopa le ke le ntshwarele hanyane. Ke kopa tshwarelo ke bona ka re lahlehetswe ke moholo Motsie mo Ntate Silas o sa le teng hape, sorry. Ke kopa le re tshwarelo Ntate Silas, you are back. Ntate Tumelo o ntso nkutlwa? Can you hear me? Can you hear me? Wa nkutlwa Ntate Motsie? Can you hear me? Ke bona ka jwale ntho tsa rona di jemme mona. Ntate Tumelo wa nkutlwa? Wa nkutlwa Ntate Tumelo? Ntate Tumelo moholo wa ka? Ntate Tumelo wa nkutlwa? Moholo ke a utlwa empa ha ke utlwe hantle ekare hona le leratanyana le ke le utlwang technical mohlomong ha ke tsebe ho utlwa. Wena ke a utlwa, yes, I can hear you clearly. Re a leboha ha o so utlwa. Ka nako ena bana beso ke kopa re inamiseng dihlooho thapelong pele re qala. Ntate ya halelang, Ka nnete Ntate wa Morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana re tla ka pele ho wena ha re tlo qala tshebeletso ya letsatsi lena. Re kopa Ntate dintho tsohle tseo re tlang ho di etsa mona, puo le dithero le mantswe ohle tseo a tla tswa mona a mpebe mantswe a tswang ho wena o sebedisa molomo wa moholo wa rona Ntate Motsie. Re kopa Ntate a ke a tlohe ho eme wena sebakeng seo mme re bone wena le rona bana ba mametseng. Re kopa o ko re thuse pele tsa rona di nolofale, molaetsa o sontso go lokiseditse ona o tloke o re thetse o go lokise o re halaletse ka Jesu Kriste Morena le mmoloki wa rona, amen. Ke bona ka re lahlehetswe ke moholo wa rona Ntate Motsie. Butle nke ke kopa tshwarelo bathong ba Morena, dintho tsena di a sokodisa. Ntate Motsie wa nkutlwa? Can you hear me? moholo. Okay, moholo wa ka ke nako ya hao ena. Ho tlo etsahala ke hore re tlo kopa hore ka jwalo ka mehla babui ba rona le ngole dipotso tsa lona le di-comments tsa lona le boteng mona le di ngole fatshe. Ntate Motsie o tla di araba
ha qetile ke a kgola ntate Motsieba wa nkutlwa o ko hlo qale ka ena eo babuhi ba ntse ba mpotse yona ba re na hobaneng o sebedisa title ya apostle, why apostle? Hobaneng o ipitsa moapostola? O qale teng Morena Modimo a be le wena moholo wa ka, ke a o siya he. e re ke dumedise baena le bitsong le matla la Morena le Mpholosi Kriste Jesu. Ke a tshepa hore ke a utlwahala. Phephi moholo go na le tse ding tsa dintho tse leng hore o nontso di bua ke leka ho eleliswa hore ka nnete ke na le bothata ba hore ke di utlwe. Jwale tse ding tsa dintho mohlomong tse o itseng ke qale ka tsona, ke nahana hore e ke utlwileng fela ke ena ya title ya bo apostola. Ha kgutshwanyana fela ha bala lentswe la Morena Modimo mo le buang ka dineo tsa moya, o tla fumana hore e nngwe ya dineo tse leng hore moya o halalelang o ile wa di fa phutheho ke tsona tsena tse leng hore e nngwe ya tsona e akaretsa neo ya boapostola. Jwale ha o elellwa lentswe lena apostle kapa moapostola, o tlo fumana hore testamenteng e ntjha ke lentswe le ka hlalosang kapa le nang le dihlaloso tse kabang tse pedi. E nngwe ya yona ke ya hore o rongwe ka molaetsa o itseng, mme e nngwe ke ya hore o kgethuwe jwalo ka moapostola. Nka etsa mohlala ka moapostola Paulus o leng hore ha ka a kgethwa ke motho, empa o ile a kgethwa ke Modimo ka sebele hore e be moapostola. Jwale hangata ke a tseba batho ba leng hore ba be le dipotso tse ngata ke baena ba phutheho ya masala, mo eleng hore ba tshwenyeha hore ke ha o ka fumana hore e nngwe ya boprofeta ke hore re elellwe taba ya baprofeta ba bohata. Jwale motho ha sa ipitsa moprofeta kapa motho jwale sa hlaha a re yena ke moapostola, eka o qhekanyetsa baena. Empa ke nahana hore moholo ha mmoho le phutheho eo mohlomong e ka ba ntho e leng hore re ka bua ka yona ka ho teba. Mohlomong hona jwale ka lebaka la nako ke hlenne ke keneng tabeng tsa rona tse Modimo a re kopantseng ka tsona. Ke nahana moholo o na se ntse rapetse, empa pele re kena palong ya lentswe re nke motsotso ona thapelong, mahlo a rona a kwetse mme ra rapela. Ntate wa rona ya hae mahodimong, Morena le Modimo wa rona, Qhoboshiane ya maphelo a rona, ke rona bana wa hao, re tlo bala lentswe la hao, re kopa ketapele ya moya o halalelang, re kopa moya o halalelang ya tlamang dikelello le dipelo tsa rona, hore pheletsong ya tsona tsohle, thutong ena e re tla kenang ho yona, a ke e be lesedi ho rona, a ke e be thuto e leng hore e tla thusa motho ya leng lefifing. Mme thapelo ya rona e kgolo ke hore e nolofatse hore kaofela re tle re kgone ho utlwisisa, re kgone ho e ananela. Ena ke thapelo re rapelang lebitsong le matla la Kreste, amen. E re ke bue ke re amohele lebitsong le matla la Morena le Mopholosi wa rona e leng Kreso. Jwalo ka sehloho sa rona se beuwe pepeneneng, ntwa ya bodumedi, mme ke ka lakatsa hore temana e re ka qalang ka yona e be temana e fumanehang bukeng eo e leng e nngwe ya dibuka tseo leng hore ke di rata haholo Bebeleng, mme ke buka ya tshenolo. Buka ke ya tshenolo, kgaolo ke ya 12. Temana ke ya 17, mme o tla elella
Bebeleng ena e ke tshwereng phetolelo e ntjha, o tla elellwa hore kgaolo ena ya 12 e fella ka temana ya 18, empa ha o e fumana Bebeleng ya sekgowa, mohlala, e fella ka temana ya 17. Hoo ha se kgang, temana e re qalang ditaba tsa rona ke 17 bukeng ya Tshenolo, Revelation chapter 12 verse 17, mme yona e baleha ka tsela ena. Kganyapa ya halefela mosadi, mme ya lwantsha ditloholo tsohle tsa hae, e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo, ba nang le bopaki ba Jesu. E re ke ipete hape, ngwaneso ya ratehang. Kganyapa ya halefela mosadi, mme ya lwantsha ditloholo tsohle tsa hae, e leng ba bolokang ditaelo tsa Modimo, ba nang le bopaki ba Jesu Kreste. Morena o dula hlohonolofatsa Palalentshe ka Kreste Morena. Amen. Mona re fumana taba ya hore ho ile hwa ba le ntwa, mme le ntwa ena ke ntwa e leng hore e fumaneha lehodimong moo Bebele e re hlalosetsa taba ya hore Mikaele, kgosana e kgolo, o ile a lwana kgahlanong le kganyapa, e leng Drago kapa e leng yena Diabolose ka sebele. Mme ntwa ena ke ntwa ya kutlwisiso ya molaotheo o e leng hore o akaretsa tabeng ya bodumedi, molaotheo tabeng ya bodumedi. Mme baprofeta ba tshwanang le bo Ezekiele, ba tshwanang le bo Isaiah, ba ile ba leka ho totobatsa taba ena ya hore lebaka e ne le hore lenyeloi le ne le bopilwe ke Modimo le ile la ba le boikgokgomoso, mme sebe sa qala pelong ya lona lenyeloi leo, ya ba le lona le batla ho kgumamelwa. Moprofeta Isaiah ke yena a lekang ho itotobatsa hantle taba ena, a e qhanolle bakeng sa hore lenyeloi lena yaba le re lona le tla ikgokgomosa, mme ha le ikgokgomosa le batla hore le ipehe jwalo ka Modimo, le obamele jwalo ka Modimo. Mme ha o bala le moprofeta Ezekiele mane ho kgaolo ya 28, moo o fumanang seprofeto sa morena wa Tire, e leng yena Diabolose ka sebele, moo e leng hore o kgahlanong le tsela eo Modimo a e beileng hore re obamele morena Modimo wa rona ka yona. Mme e etsang hore re qale ka yona temana ena hore re behe taba tsa rona hantle, ke ena ya hore ho na le ntwa ya bodumedi. Ntwa ya bodumedi e teng. O ka elellwa hore fatsheng lena le re phelang ho lona, ditumelo di ngata, batho ba fapana ka bodumedi boo ba dumelang ho bona. Mme nako e kgolo le e nyane re elellwa taba ya hore ba bang ba qetella ba lwantshana, ba bang ba qetella ba qabana, ba bang ba qetella e le hore ba arohanywa ke taba ya hore ha ba dumele tumelong e le nngwe. Mme ntho e ka sehloohong, ntho e kgolo e leng hore nna le wena re tlamehile re ananele hoseng ha letsatsi lena, ke hore Bebele yona e reng ha e bua ka ditumelo. Mme o tla dumellana le nna hobane moapostola Paulus ha ngwalla phutheho e mane Efese, kgaolo ke ya 4 temane ke ya 5, o hlalosa taba ya hore tumelo e nngwe, mokgwa wa kolobetso o mongwe, mme morena le yena o mong. Ka mantswe a mang, seo re dumela ho sona, haebe re batho ba e leng hore re dumela ho morena Modimo, re tlamehile re utlwisise taba ya hore re dumela ho Modimo ya mong, Modimo ya theileng tsela e le nngwe ya kolobetso, Modimo o e leng hore ke yena morena a le mong. Mme re na le diphutheho
tse fapafapaneng ka mabitso, ka diketso le meetlo ya tsona, tse leng hore di itshetlehile dithutong tsa batho, ha di a itshetleha dithutong tsa bomodimo kapa lentsweng la Morena Modimo. Ke batla o bale le nna hae moo ke buka ya Daniel. Buka ya Daniel, kgaolo ke ya bosupa. Daniel, kgaolo ke ya bosupa, mme re bala temana tse tharo. Re tlo bala temana ya bosupa ho isa ho ya borobedi, mme be re bala temana ya 25. Daniel, kgaolo ya bosupa, temana ke ya bosupa, yona ho ya borobedi e baleha ka tsela ena. Ka mora tsena, diponong tsa ka tsa bosiu, ka boela ka bona sebatana sa bone, se tshabehang, se tshosang, se matla ka ho fetisisa. Se ne se na le meno a maholo a tshepe, sa harola, sa tshekolla, mme ho setseng sa ho hatikela ka maoto a sona. Se ne se sa tshwane le dibata tse ding tseo ke neng ke ile ka di bona pele. Se bile se na le manaka a 10. Temana borobedi be re, ha ke ntse ke tadima manaka ana, ka bona lenaka le leng le runya pakeng tsa a mang, mme le runyolla a mararo a pele. Lenaka lena le ne le na le mahlo a kang a motho, le molomo o buang ka boikakaso. Mme temana ya 25 yona e baleha ka tsela ena. E tla bua ka boikakaso ho ya hodimodimo, e hlorise bahalaledi ba ya hodimodimo, e tla leka ho fetola dinako tsa selemo le melao. Ho tla neelwa ka bahalaledi matsohong a yona ka nako e etsang dilemo tse 3 le halofo. Morena o dula a hlohonolofatsa lentswe la hae. Mona re teana le Daniel, mohlanka wa Morena Modimo, o batla ho beha pepeneneng lebaka-baka la ntwa ena ya bodumedi, e leng hore o ile a e elelliswa pele e tla phethahala ka botlalo ba yona. Mme Daniel, ho kgaolo ya bosupa, o tla elellwa taba ya hore diponong tsa hae bosiu o ile a bona dibata tse 4. Bata sa pele e ne e le tau e nang le maphuka a ntsho. Sa bobedi e le bere e nang le dikgopo tse 3 menong a sona. Sa boraro sebata seo a le bona e ne e le lengau le nang le maphuka, ebile lengau lena le na le hlooho tse 4. Sa bone ke sona sena se tshabehang, se leng hore se ile ka tsela eo se hlalosang ka sona, se fapane le tsena tse 3 tse fetileng, tse leng hore di emetse dinaha. Tau e emetse naha ya Babylona, bere e emetse naha tse 2 tsa Mamedi le Maperisia, mme dikgopo tsena tse 3 molomong ya tsona e emetse dinaha tseo tse 3 tse leng hore naha tsena kapa puso ena ya kopanelo ya Mamedi le Maperisia ile ya fenya. Re bua ka naha tse tshwanang le bo Lydia, re bua ka Egepeta, mme hape re bua ka Babylona, hobane Babylona ba nketswe taolo ya lefatshe ka nako eo ke puso ya kopanelo ya Mamedi le Maperisia. Mme sa boraro sebata, re fumana hore o bona lengau le nang le maphuka,
mme le na le hloho tse 4 e leng hore ne emetse mmuso wa monghadi Alexander the Great. Alexander the Great o nana le banna ba bane bana ba tshepa ha o tluwa tabeng tsa ntwa ba ileng hore bona ka mabitso e ne ile Cassander, Ptolemy, Lysimachus hammoho le Seleucus. Mme boraro ba dibata tsena kapa mebuso ena e meraro ho qala ho Babilona ho ya ho Magrika, re elellwa taba ya hore tsela eo ba ne ba etsa dintho ka yona ketelopele ya lefatshe ho ibusa e ne e le tsela ya sepolotiki fela. Empa Daniel o a kgathatseha hobane ha bona sebata sena sa bone se leng hore ha se akaretsa o re se ne se na le meno a tshepe. Mme ho ya boithutong ba Daniel kgaolo ya 2 re elellwa taba ya hore tshepe e ne e emetswe ke puso ya Maroma, mme ho bolela hore sebata sena sa bone ke sebata se emelang puso ya Roma e leng hore e tla etella lefatshe pele ho fihlela Modimo a tlo theha mmuso wa hae. Empa ha re moo re leng teng ke mona hore sebata sena sa bone seo e leng hore o ile a se bona se ne se rutlolla, se ne se bjabjaretsa, se sa tshwane le tsena tse 3 tse fetileng, se etsang hore puso ena ya Roma e fapane hanyenyane le tsena tse ding ke taba ya hore yona e ne e sebedisa tsela ya sepolotiki e kopantsweng le sedumedi kapa bodumedi. Ke moo re bonang e fapana, mme re elellwa kae temaneng e nngwe e leng hore re badile ke temaneng ena ya 8 moo re ileng ra bona hore sebata sena se ne se na le manaka a 10, manaka a leng hore a ne a emela dinaha tse 10 ho ya ka toro eo Morena Modimo a ile a manolla ka Daniel ho monghadi Nebukadnezar ho kgaolo ya 2. Mme mona manaka ana a 10, mme elellwa taba eo Daniel a e hlalosang o re, yaba ke bona lenaka le lenyane le hlaha ho le leng la manaka ana a 10. Lenaka lena ho hlaheng halo le ile la runyolla, le ile la ntsha manaka a mang a 3 pele ha yona, mme re elellwa hore lenaka lena le tlile ka tsela kapa ka sebopeho sa bodumedi. Tsamaya le nna ngwaneso ya ratehang hobane re leka ho manolla sehloho sa rona se buang ka ntwa ya bodumedi. Mme re bona lenaka lena, ntho ya pele Bibele e hlalosa hore lenaka lena le ne le na le mahlo a kang mahlo a motho, ho bolelang hore le sebedisa bohlale ba motho, le bona ho ya ka leihlo la motho. Ha o ya mane puong ya Seheberu o tla fumana taba ya hore moprofeta o ne o bitswa Raa, ho bolelang hore o a bontshwa. Mme lentswe lena ha o le sheba melaotheong ena ya puo ena ya Seheberu o tla fumana e re ke tswepole lentswe lena la sekgowa hore ke hlalose taba ena. O tla fumana hore lentswe lena le fumaneha le in the causative case. Heo e bolela hore lentswe lena hore o bone, hobane le hlalosa ho bona, ya bonang, o tshosometswa ke matla a bo Modimo hore a bone se leng hore ka nama a kekebe a kgona ho se bona. Mme re elellwa hore lenaka lena le lenyane le tla ka tsela ya bodumedi. Tsela ena ya bodumedi ke tsela e leng hore e itshetlehile bohlaleng ba motho. Mme hape sa bobedi ke hore lenaka lena le lenyane le leng hore ne le mahlo a motho, le ne le na le molomo o buang boikakaso. Mme molomo ona o buang boikakaso ke molomo o leng hore o no bua kgahlanong le
Modimo ya phahameng, Modimo ya hodimodimo. Mme boikakaso, ha o hlalosa hore boikakaso ke eng, re ketse mohlala mane ho Johanne kgaolo ya 10. Ha o bala kgaolo ya 10 o tlo fumana hore Kreste ke enwa o batla ho tleperetswa ka majwe. Hobaneng a batla ho tleperetswa ka majwe? Ka lebaka la hore wena hobane o le motho mme o iketsa Modimo, o bua boikakaso, re o tleperetsa ka majwe. Ho hlalosang hore boikakaso ke ha motho o leng motho ka ho phethahala a ipeha boemong ba Modimo, a iketsa Modimo e se Modimo e le motho. Mme naha ena, hobane re itse manaka a emela dinaha, naha ena yona e hlahileng ka hara naha e nngwe ho tsena tse 10 e hlahile ka tsela ya bodumedi, mme ile ya runyolla manaka a mararo, ho bolelang hore ho setse manaka a supileng, mme ho le leng la manaka ana a supileng ho na le lenaka lena le lenyane le leng hore le ile la tla ka tsela ya sedumedi. Mme potso kgolo e nna le wena re hlokang ho ipotsa yona ke ena ya hore dinaha tsena tse tharo di bolaelwa eng, kapa hobaneng di runyollwa, hobaneng dinaha tsena di ile di a tloswa ke lenaka lena le lenyane. Re fumana taba ya hore di ile di a tloswa ka lebaka la tsela ya kgumamelo kapa tsela ya bodumedi, mme Morena Modimo o bontsha Daniel dintho tsena kaofela ho etsa hore Daniel a tlise tsebo ena ho bana ba Modimo, hore ba tsebe hore nalaneng ya bodumedi sena se ileng sa etsahala Morena Modimo a se bontsha mohlanka wa hae ke sena, mme ho etsa hore dinakong tseo rona re phelang ho tsona ha re bona tse ding tsa dintho tse akaretsang bodumedi di le teng, moo re bonang dintwa tse ngata ka hara bodumedi di ile di a etswa ke eng, kapa mohlodi wa tsona ke eng, di tswa kae, ho etsahetseng ntho tse jwalo jwalo. Jwale ke tlo leka hore ha re manolla, re qhanolla taba ena, re leke hore re iketle, hobane ntse ke bona nako ya rona le yona e ntse e re dumella. Re elellwa taba ya hore manaka ana kapa dinaha tsena tse tharo di fediswa ka lebaka la tsela ya bodumedi, mme mohlomong pele re fihla moo, eo re tlamehile re fete ho yona ke ena ya hore ho tlile jwang hore bodumedi bo sebedisane kapa bo nyallane le sepolotiki. Ke tla e tswepola hanyane nalaneng ya history ya bodumedi. Ke a tshepa hore monna ka lebitso la Monghadi Constantine wa pele wa le hlokomela. Monna enwa Constantine e ne e le moempara wa Roma, mme Roma e ne e na le dikarolo tsa puso tse fapaneng. O no fumana hore moempara kapa ho no ka kgonahala hore ho be le baempara, e seng moempara a le mong. Mme nakong ena ya Constantine wa pele ke moo re fumanang taba ya hore puso ya Roma e ne e le puso e leng hore e arotswe ka dikarolo, moo e leng hore karolo tse ding tse itseng tsa puso ya Roma di ne di etellwa pele ke motho ya itseng, tse itseng dikarolo di etellwa pele ke motho ya itseng. Mme re qala mona ho Monghadi Constantine ka lebaka la nalane eo a e bapetseng, e leng hore mohlomong ba bang ba Bakreste ba iphapanya yona, mme ba kgetha ho hopola tse mpe tse leng hore Monghadi Constantine wa pele o ile a di etsa. Mme Constantine o tla fumana hore jwale ka ntatae e ne e le motho e leng hore o ne a le kgahlanong le ditlhoriso
tsa Bakreste, mme re tlatla re utlwisisa hore hobaneng. Re ne re fumana taba ya hore o ne a dumela badimong ba diseto, mme o ne a na le ha ke tswepola lentswe lena la sekgowa, tolerance e itseng ho badumedi kapa ho Bakreste. Mme monna yena o ileng hore o na dumela ho badimo ba bangata-ngata ba Roma, ebile e se Mokreste, o ne a le bodumeding bo itseng, a tseba ka bodumedi ba Bokreste bo boleng teng. Mme dinakong tsena ke tseo re ne re fumana kapa re elellwa taba ya hore Bakreste, bana ba mookamedi ya phahameng ba Morena Modimo, ba ne ba hloriswa ka lebaka la tumelo ya bona, mme ba hloriswa tjena, ba hlorisetswa hore ba lahle bodumedi ba bona. Ka hoo ne re bona ntwa ena, kapa ha ke tswepola lentswe la sekgowa, schism ena ne re e bona kgahlanong ho badumedi ba Modimo ya phelang le badumedi ba medimo e sa pheleng. Mme re elellwa taba ya hore Monghadi Constantine wa pele o ile a fetolela tsela eo e leng hore o ne a sheba tsena tsa bodumedi ka yona. Hwa etsahala hore ka selemo sa 312 ka mora lefu la Kreste Jesu, 312 AD, Monghadi Constantine ka lehla la 27 ka kgwedi ya Mphalane, ka mantswe a mang ka di-27 tsa October, Monghadi Constantine a ba le pono kapa toro. Ha o sheba nalaneng ya history, ho na le bangwadi ba bangata ba tla o jwetsa taba ya hore e ne e le pono, ba bang ba tla o jwetsa hore e ne e le toro. Ha o kgathalatsehe, se leng bohlokwa mona ke taba ya dikahare tsa pono ena kapa tsa toro ena. Yaba Monghadi Constantine wa pele, ha a lo lwana ntwa ena borokgong ba Malvian, a bona letsatsi pela ntwa ena ne le ka di-28 tsa Mphalane kapa tsa October 312 AD. Ka di-27 yaba Monghadi Constantine o bona letshwao marung. Letshwao lena e le letshwao le leng hore le ne le akaretsa kapa le tsejwa e le letshwao le bontshang sefapano, e leng hore ke moo badumedi kapa Bakreste ba phumanang tumelo ya bona ho tsitsa ha yona teng. Ha e bona nthwena, ya ba utlwa lentswe le re ka letshwao lena o tla fenya, ka letshwao lena o tla fenya. Mme a e nka jwalo ka moelelliswa hore e re ke etse nthwena, ya ba letshwao leo ke lena le kenywa diphahlong tsa Maroma, ba ne ba le mabotho a ntwa. Mme letshwao lena le bitswang Chi Roman monogram. Chi Roman, o tla fumana hore Chi le Ro ke mantswe kapa di-alphabet tse pedi tsa puo ena ya Sekgiriki. Ha o di kopanya di-alphabet tsena, di ka o fa setshwantsho se kang sefapano. A lo lwana kgahlanong le monna Maxentius. Maxentius a lahlehelwa ntweng ena, a lahlehelwa le ke bophelo. Monghadi Constantine yaba o fumana taolo ya dikarolo tsa bophirimela tsa Roma, tse leng hore di ne di tshwerwe ke Maxentius enwa. Mme ha a kgutla jwale Emperor Constantine a elellwa taba ya hore tlholo yena a kekebe a e fa badingwana ba Roma, empa o tla e fa Modimo yo phelang. Ke ka moo a ileng a nka qeto ya hore jwale e tla ba leloko la kereke ya Roma. Ha ho ntse
go le jwalo ra fumana taba ya hore a tlohela tse ding tsa meetlo tse ne di tsejwa e le hore ke meetlo ya badingwana ba Roma. A di tlohela mme jwale a inyalana le Bokreste. Yaba o etsa selekano hore ho kereke ya Roma ke tla lefa matla a sepolotiki ba le lwantshang le kereke, rona re tla sebetsana le bona jwalo ka boempara ba lefatshe la Roma. Ke ka moo re ile ra bona phetolelo eo ya Monghadi Constantine, mme a ntse a rata tse ding tsa dintho tseo ba ne ba di etsa. Mme ra fumana hore ka selemo sa 313 Monghadi Constantine ha mmoho le Monghadi Licinius ba kena tumelanong, mme tumelano ena e ne e le ya hore Bakreste ba ske ba bolawa dinqalong tsa Roma. Licinius o ne a sa rate taba eo hobane e ne e le e mong e leng hore o ne a tlhorisa Bakreste. Nakong eo re fumana taba ya hore Bakreste ba bangata ba ile ba lahlehelwa ke thepa, meaho ile ya nkuwa, dithepa tseo tse ba ne ba di sebedisa kgomamelong ya bona di a nkuwa ke mmuso ona wa Roma. Monghadi Constantine a hla ka taba ya hore jwale badumedi ba lokela ho fa bolokolohi ba tumelo, mme ba fuwe thepa ya bona kaofela eo ba ile ba nka ba inkela. Ke ka moo Monghadi Constantine a kenya tshebetsong taba ya hore dikereke jwale di tla fumana toka ya hore di be le di-property, di be le di-legacy tse leng hore e tla ba tsa dikereke, jwalo ka re bona dinakong tsena tse re phelang ho tsona hore dikereke di kgona hore di ke di own-e di-property, mme kaofela thepa e ileng ya nkelwa dikereke yaba di kgutlisetswa ho baena. Mme Monghadi Licinius taba ena o na sa e rate. Pheletsong ya yona re fumana taba ya hore Monghadi Constantine ka selemo sa 324 AD yaba o lwantshana le Licinius a be a mo bolaya, mme jwale yaba o nka karolo eo Monghadi Licinius o na e etella pele pusong ya Roma. Qadile pele ka ho nka ya Maxentius, jwale o sankile ya Licinius, mme jwale o tlo fumana taba ya hore Monghadi Constantine ya be e le yena a na etella pele puso ena ya Roma a le mong jwale dikarolong tsena tse leng hore Roma e ne di etella pele. Se ho la seeta sa yena Monghadi Constantine ho bo ho etsahalang jwale o ne a batla ho kopanya lefatshe la Roma. Nahana kapa elellwa taba ya hore o se a inyalisane le kereke. Jwale o na elellwa hore tsela e ka kopanyang Roma ke hore a tlise bana ba Roma ha mmoho le badumedi, a etse ntho e le nngwe, ho ske hwa ba le dintwa, dikgokagano kapa ditlokotsi ka hara merafo ya hae ya Roma. Ho betsahala hore Monghadi Constantine o romela kapa o laela monna ka lebitso la Anullinus. Anullinus a mo kopa hore a tle a kopanye badumedi, mme a etsa hore batho bana ba tle ba be tshebeletsong ya Modimo. Tshebeletsong ya Modimo ke tse ding tsa dintho tse re bonang Monghadi Constantine a di etsa. Elellwa e nngwe ya dintho tse leng hore Monghadi Constantine la di etsa ka selemo sa 321 AD, e leng e nngwe ya dintho tse leng hore o tsebahala ka tsona, yaba o hlomamisa letsatsi la pele la beke e leng Sontaha, a le hlomamisa jwalo ka letsatsi la khumamelo ya Bakreste ya bodumedi. Mme re tla elellwa hore letsatsi lena e ne e le letsatsi leo le ne le betswe thoko ke baheteni bakeng sa khumamelo ya letsatsi.
tsena re di fumana mane ho Ezekiel kgaolo ke ya 2, temana ke ya 16, mo Morena Modimo na bontsha Ezekiel hore mora motho e re ke o bontshe hore badumedi ba tlang menohela, ba tlang phetohela, ba khumamele letsatsi e seng Modimo wa letsatsi. Ke ka moo re bonang ka 321 AD Monghadi Constantine a etsa nthwena, mme a etsa ka tlasa tshusumetso ya ho nahana kapa ho utlwisisa hore seo a se etsang ke se nepahetseng, hobane o batla ho kopanya puso ya hae hore ho be le kgotso ka hara puso ya hae eo a ne a etella pele. Yaba o etsa jwalo hore ka letsatsi lenana ho tla phomolwa, batho ba kekebe ba ya mosebetsing, mme batho ba tla dula ka dinako tsohle ba phomola ka lona letsatsi lena. Eo e leng ntho ana etsa e seng ho hatella ba Kreste, hobane bao ba ileng hore ba ne ba mo eletsa ke bao ba ileng hore ba ne ba dumela khumamelong e kgahlanong le khumamelo eo Morena Modimo a ileng a e bela bana ba hae. Jwale ka selemo sane sa 324 AD, ha sa nka dibaka tsena tse ne di etellwa pele ke Monghadi Licinius, ho ile hwa fumanahala bothata boo e ne e le bothata ba Bebele ba Modimo. Ha ke tswe pola lentswe lena la sekgowa, bothata boo bo ne bo le teng, it was a theological problem. Mme bothata boo ba boithuto ba Modimo bo ne bo le teng, ke bo ileng hore bo ne bo le teng le pele Monghadi Constantine a ka nka dibaka tsa Monghadi Licinius. Bo ne bo tsebahala jwalo ka the Logos theology. Mme mona re ne re fumana hore ntwa ena hara badumedi ile ya qala mane ka bo selemo sa 318 kwana Alexandria, moo e leng hore Monghadi Arius, e leng hore e ne e le Root, o ile a tla ka thuto ya hore Kreste ha e se Modimo, ke motho fela ya ileng a phela bophelo bo lokileng, mme motho ena yaba ho phela ha hae bophelo bo lokileng Modimo a mo utlwela bohloko, a re ke kopa o tlo ntshwarisa joko ena ya bo Modimo. Yaba jwale a mo nyolla, a mo etsa Modimo empa e le motho. Mme e nngwe ya dintho tse nngwe hape a di hlahisa Monghadi Arius ke ena ya hore Kreste ha a belehwa ke morwetsana, motho wa mme a sokang a kopana le motho wa ntate. Hlalosa hore motho enwa wa mme o ile a ba le bana ba bang, mme a ba le Kreste. Mme ntho eo e tlisitse khulano ka hara kereke ya Roma lefatshe ka bophara, ya Katoliki, hobane lentswe Katoliki e tsejwa jwalo ka universal lefatshe ka bophara. Mme o tla elellwa hore ha ho se ho ba le thuto ena ya bo Modimo, e ba kgahlanong le dithuto tsa kereke ya Roma tseo e leng hore di ne di utlwisa baena kerekeng ena ya Roma bohloko. Monghadi Arius a lekwa ho lemohiswa hore monghadi o e fositse mokubetso, a lwana. Selemo mane sa bo 320 AD re mo fumana hore o ile a kopana le banna ba tshwanang le bo Alexandra mane Egepeta, mo e leng hore ho ile ba le kopano ya mabishopo ba ka bang 100. Ha ba kopana ba leka ho eleliswa monghadi moruti Arius hore monghadi ho ya ka mengolo, ho ya ka Bebele o e fositse, ha e tsamaye jwang, mme a e hatella taba ena hore e jwang. Jwale thuto ena ha ntse e ruta batho ba e ananela, ha batho ba e ananela ho etsahala taba ya hore jwale ho ba le ntwa ka hara bodumedi. Ana le mane Egepeta ke ane a balela lefatsheng la Palestina, mo e leng hore mo a naya teng fela o ne a ntse a tsamaya a e jala yona thuto ena. Mme hwa etsahala hore e ba taba e leng hore Monghadi Constantine ha se a ananela ditulo tsena kaofela, a fumana bothata bona, jwale o ne a batla ho bo rarabolla.
tsela eo a lekileng go rarabolla ka yona monghadi Constantine hore o ile a laela hore ho be le kopano. E re ke mathele ho yona kopano e ileng ya ba teng e tsebahalang jwalo ka Council of Nicaea, e leng hore ile ya ba teng ka selemo sa 325 ka kgwedi ya Mei. Ha e ba teng kopano eo, a leka ho rarabolla bothata bona. Re fumana moempara e le modulasetulo ka hara kopano ya badumedi. Motho ona o batla ho kopanya mmuso wa hae, mme tsela a elellwa hore a ka e kopanya ka hona ke hore ho be le tumelo e le nngwe, mme nthwena ya tlisa dikgulano e leng hore di ile di a ba teng. Ha ho ntse ho buiwa le ena moradi Arian ka lebaka la thuto ena ya hae ya hore Kreste ha e se Modimo, ha fumana taba ya hore a kgaoha. Hwathe ntate, thuto ena ya hao e fosahetse, ha e tsamaisane le Bebele. Mme a ba manganga a tsamaya fela jwalo ka yona, ya ananelwa ke dinaha tse tharo e leng hore di emetswe ke manaka a le a mararo ho manaka a le a 10 a ileng a rutlullwa ke lenaka lena le lenyane, le leng hore re ne re fumana hore le na le tsela ya sedumedi, e leng kereke ya Roma. Jwale kereke ya Roma ya sebedisa tsela ya sepolotiki ho ya ka tshebedisano mmoho e leng hore monghadi Constantine wa pele o ile a e theha. Hwa etsahala hore hwa ba le ntwa, mme batho bana ba ananela bodumedi bona ba bolawa. Re tla fumana ha re fumana nalaneng ya history monna ka lebitso la Alphilus ka selemo sa 341 mane a tlotswa jwalo ka mobishopo wa ba morafe the Goths bana ba ne ba dumela thuto ena ya monghadi Arian ya hore Kreste ha e se Modimo. Ra fumana taba ya hore ha ho ntse ho ba jwalo, hwa ba le bana hape morafe o no bitswa the Visigoth ba etellwa pele ke morena Fritigern enwa ka selemo sa 376 mo re monang o ile a etsa morafe wa hae kaofela o dumele bokreste bona ba hore Kreste ha e se Modimo. Ra bona hape morafe o mong o no bitswa the Vandals le bona ba e ananela thuto ena, mme le bona ba fenywa mane ka selemo sa bo 517. Bana ba the Goths bona ba ile ba fenywa ba bolawa ka selemo sa 378, ho tlisang kutlwisiso mane ho buka ya Daniel hore ho ile hwa ba le yona ntwa ena mo ile hore lenaka lena le lenyane la rutlulla la bolaya manaka ana a mang a mararo, hwa sala manaka ana a mang a supileng. Mme ntho e re ithutang yona moo ke hore ntwa ena ya bodumedi ile ya ba teng nako ya kgale, mme ntho re yellang ka seo monghadi Constantine a leng a se etsa ka tlasa tshusumetso ya bao ba e leng hore ne ba iphapanyetsa letsatsi la Sabata leo morena Modimo a ile a re hopola letsatsi la Sabata o le kgetha hore ka lona o tla phomola mesebetsing ya hao, jwalo ka morena Modimo a ileng a etsa, moo re fumanang bukeng ya Phallo, re fumana hape bukeng ya Ezekiel Phallo, kgaolo ke ya 20 temana ho qala ho mane ho ya 8 ho isa ho ya 11. Ho Ezekiel ra e fumana mane ho Ezekiel kgaolo ke 20, temana ke temana ya 12 ha mmoho le 20, moo re fumanang taba hore morena Modimo re Sabata ke letshwao la lebeileng hareng ha batho ba hae le yena, hore bona ke batho ba hae mme yena ke Modimo wa hae. Mme ha re fumana tsena ka lebaka la molao o monghadi Constantine a ileng a o etsa ka selemo sa AD 321, ke moo re fumanang teng taba ya hore khumamelo ya letsatsi la pele la veke ile ya hatellwa, mme moo re bonang nalane ya kereke ya Roma, moo re fumanang taba ya hore jwale ba qala ba iphapanyetsa tabeng ya Sabata. Ke moo re badileng teng mane ho Daniel kgaolo ya 7 temana ke 25, moo e leng hore tla leka ho fetola melao le dinako, mme a leka ho fetola molao ona o buang ka bodumedi
hore o tshwanetse hore o kgumamele Jehova Modimo wa hao jwang, neneng, ka tsela ya mofuta ofeng. Mme seo re fumana e le yona ntwa e kgolo ntweng ena ya bodumedi e re bonang kgahlanong le Mikaele hammoho le kganyape eo re e badileng ho tshenolo kgaolo ke ya 12, temana ke ya 17. Ntwa eo re bona e le yona e leng hore e tlo arohana batho bao ba ikgethelang Modimo jwalo ka morena le mopholosi wa maphelo a bona, hammoho le batho ba e leng hore le ha ntse ba ipitsa badumedi ba iphapanyetsa melaotheo eo Modimo a re fileng yona. Mme ntwa ena ya bodumedi re bona e le ntho e qadileng kwana ho, mme ke ntho e leng hore ho ya pheletsong ya history ya lefatshe ke moo re tlo bona ntwa ena e tlo tswella pele, moo re tlo bonang jwalo ka puso ena ya Roma e le yona e etellang pele lefatshe ho ya ka seprofeto sa Daniele kgaolo ya 2 hammoho le Daniele kgaolo ya 7, moo re bona hore Kreste o tla tlo theha mmuso wa hae o sa feleng, a o neele bahaledi ba hae ka o sa feleng. Ke ka nako ena ya puso ena ya Roma, le ha e fetohile empa e ntse e le puso e leng hore ke puso e laolwang ke Maroma. Mme moena hoseng ha letsatsi lena ntho e ke ne ke batla hore re elellwe, eo lehodimo le ne le batla hore re elellwe, ke taba ya hore ho tena hona le dintwa ka hara bodumedi ka lebaka la ntho tse etsahetseng kgale kwana, tse leng hore re iphapanyetsa tsona. Badumedi ba dinakong tsena tse re phelang ho tsona, bongata ba bona ba iphumana ba kgumamela Modimo, ba obamela Modimo ka tsela eo Modimo a sa kang a re o batla ho kgumamelwa ka yona. Mme eo e ntse le ntwa hobane re fumana ba e leng hore ba boloka letsatsi la bosupa leo morena a le kgethileng, a le hlonolofatse, a le behetseng ka thoko hore ka lona e be letsatsi la phomolo. Re fumana batho bana ba ba le dikgulano, dikgwakgwano, ditlokotsi mahareng ha bona le bao ba e leng hore ba kgumamela morena Modimo ka letsatsi la qalang veke e leng Sontaha. Mme o tlo elellwa hore ntwa ena e fehlwa ke yena kganyapa e leng diabolosi. Mme ntwa ena ya bodumedi e batla motho ka mong a utlwisise nalane ya boprofeta ba kereke ya Modimo, hore batho ba utlwisise hore tsela eo ba kgumamelang morena Modimo ka yona na ke tsela e nepahetseng eo morena Modimo a batlang ho kgumamela ka yona kapa tjhehe. Taba kgolo ke ena, ka hara bodumedi ho ntso ho tlo ba le dintwa, ho sa kgathalatsehe hore o inyalanna le sehlopha sefe. Mme taba kgolo ke hore nna le wena ka hara bodumedi boo re leng ka hara ho bona, re se ke ra tadimisa mahlo a rona ho baeteledipele ba rona ba sedumedi kapa ho baeteledipele ba rona ka tsela ya sepolotiki. Empa jwalo ka moapostola Paulus a sa e boletse, sa rona ke hore re tadimise mahlo a rona ho Kreste Jesu, o e leng moqadi le mophetsi wa tumelo ya rona. Ra e kwala jwale, ra e sobokanya. Re ithutile eng thutong ena? Re ithutile hore ntwa ya bodumedi ke ntwa e qadileng kgale, moo e ne e qala teng. E qadile kwana morena Modimo a e bontsha Daniele hore Daniele, sena se tla etsahala se etswa ke puso ya 4 e leng e tla etellang lefatshe ka bophara, e leng puso ya Roma. Babilona e fetile, Mamedi le Maperisia ba feta, naha ya Grisi le yona ya feta, mme tsena di ne di etella lefatshe pele ka tsela ya sepolotiki. Hwa tla sebata sena sa 4 se ileng sa tshosa Daniele ha na se bona diponong tsa hae ho ya ka Daniele kgaolo ya 7. Se fapaneng, se fapantshwa ke eng? Se fapantshwa ke taba ya hore ha se sa tla ka tsela fela ya sepolotiki,
se tla ka tsela ya sepolotiki se nyalaneng le bodumedi, religio-political system, eo re ileng ra e bona mo monghadi Constantine a ileng a qala tse ding tsa dintho tse ntle, mme a ile a felletsa a entse tse ding diphoso hobane baeletsi ba hae e ne e le ba ileng hore ba iphapanyetsa le bodumedi. Nahana, hopola hore council e ile ya etsahala mane ho Nisia ka selemo sa 325 ke e etsahalang e le hore e etellwa pele ke baruti ba tsebang mangolo a halallang. Constantine e ne e se moruti, e ne e se a theologian, jwale o na sa tsebe mangolo, jwale o ne a itshetlehile kutlwisisong ya mangolo ho banna bana, mme re fumana hore bongata ba batho bao ba ne ba tswa mona Afrika. Ke kgola about 5 to 10% ya bona e le batho ba tswang kwana Europe, e leng e nngwe ya dintho tse leng hore di qhalla ka thoko taba ya hore bodumedi ba rona jwalo ka bana ba Afrika bo hlaha kwana dinaheng tsa mose. Ha e se ntho e jwalo, ke moo re fumanang ntho tse ngata ha di ne di buiwa monghadi Constantine o na tlatla mane Egepeta moo leng hore dintho tsena di tla be di bua tsona. Ra fumana hore sebateng sena sa bone ho ile ho hlaha ho manaka a 10, ho ile ho hlaha lenaka le leng ho le leng la manaka ana a 10 le ne le na le mahlo a motho, le bua kgahlanong le morena Modimo ka boikakaso, le iketsa Modimo lefatsheng, la etsang la bolaya dinaha tse 3 tse leng hore di ile di ananela thuto ena e leng hore e ne e le dikarolong tsa metse e ne tsamaiswa ke monghadi Licinius, o ileng a bolawa ke monghadi Constantine ka lebaka la hore o na tlhorisa ba Kreste, mme Constantine a ipitsa moapostola wa Modimo a le kgahlanong le polao le ditlhoriso tsa ba Kreste. Re bona moo a kgutlisetsa thepa e neng kuwe ya kereke, mme hape e nngwe ntho re le ra e bona monghadi Constantine a etsa ke ya ho aha dikereke, mme ra fumana hore thuto ena ya monghadi Arius ya qalellana dinaheng tse 3 tse leng hore di emetswe ke manaka a 3 tse leng hore di ile di a bolawa ka lebaka la bodumedi bo fosahetseng. Ngwaneso, seka bodumedi ba hao hore na ke bodumedi bo nepahetseng. O seke wa iphumana o le ntweng e leng hore e tlisa ke diabolosi, o sa elellwe hore o lwana le diabolosi kapa o lwana kgahlanong le yena. Ka re Modimo a ka re hlonolofatsa, mme ke tshepa taba ya hore tsela eo re entseng thuto ena ka yona e ne e le tsela e bonolo, e leng hore mang kapa mang ya ntsana le rona o ile a e utlwisisa ka tsela eo ditaba di ile di a tekwa ka yona. Ka nako ena re tla kwalang mahlo, re leboha morena Modimo ka nako ena ya re fileng yona. Mahlo a rona kwetswe, mme ra rapela ntata rona ya hae lehodimo, morena le Modimo wa rona. Re a o leboha ka thuto ena e tlileng ka nako e nepahetseng, e hlalosang hore ntwa ya bodumedi e qadile kae, ho etsahala eng, e tla fella kae. Modimo wa rona a lokileng, thapelo ya rona e ke kgolo ke hore kaofela batho ba e leng hore kgatiso ena ba ntse ba e shebile, ba tla e sheba, ekare thuto ena e ka tsosa tse ding tsa dintho tse shweleng ka hara dipelo tsa bona, tse leng hore di ka etsa hore ba ikgethele wena jwalo ka morena le mopholosi. Hlonolofatsa lelapa le leng le emetsweng mona lenaneong lena, hlonolofatsa baeteledipele ba lenaneong lena, hlonolofatsa dibui tse ding tse tlatlang di tlo bua le setjhaba sa hao, ba fe molaetsa o leng hore o tla tlisa topollo maphelong a bana ba hao. Ena ke thapelo re rapelang bitsong le matla le morena le mopholosi wa rona leng Kreste. Amen. Modimo a re hlonolofatse. Amen. 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 Re leboha haholo moholo wa ka Ntate Tumelo, o ntso nkutlwa ke re ke utlwa ha monate. Le tshebeletso ya hao e tsamaile e hlakile haholo, le batho ke bana ba ntse ba leboha ka dithuto tseo o di faneng ka tsona. Ke ntse ke le ka ho sheba leboteng mona gona dipotso di teng, ke bona comment e reng le rona re be hlokolosi hore ho qala hantle does not guarantee a good end.
jwalo ka Constantine modimo a re hauhele, mme a gomono o re morena a mpe a re thuse. Ha ke bone dipotso moholo wa ka, go bontsha hore thuto ya hao ebile thuto e hlakileng. Mme morena modimo e ke a ka tswela pele a ntse a o sebedisa jwalo ka ha ntse a o sebedise letsatsing lena, mme ile nna o sebedisa le matsatsi a fetileng. Ke batla ka nako ena ke lebohe wena he moholo wa ka ho ipha nako ya ho o tlo re hamela ditaba tsena. Ye mong o ile a ngola hona le boteng mona a re hele nalane e kalokalo e rich ha kalokalo eo o re fileng yona, eo re ithutileng yona. Ka nnete ba bang ba rona ehlile ba bang ba batho ba na le mabitso ana wa bitsang ehlile re ithuta ona le wena tsatsing lena, mme re a leboha. Re lebohe le batsamaisi ba kanale ena kapa lona leqephe lena ba ntseng ba re sebeletsa ba le ka morao ba se tekgeniki. Ke ntate Seiso Mokwediti, ke ntate Moribe Lethapa, ke ntate Kwantlane Molefi, ba ntse ba di tshwere ka morao ka mane. Ntate Molotjwa o re ho tlo tliswe lebitso la morena modimo ya re hlolelang ntweng ena. Ke yona comment ya ho qetela eo re fumaneng mona, mme ka ha o se o rapetse moholo wa ka, ke nako ena eo jwale re tlang ho kwala ka yona. Re re ho fihlela nako e tlang babuhi le barati ba lenaneo la rona, re tla be ntse re le tshwaretse ditaba tse tjena tse ntseng di le monate ka tsela ena beke e tlang ka nako e tshwanang kanaleng e tshwanang le leqepheng le tshwanang. Ho fihlela re teana hape, morena modimo a dule a ntse a le bolokile. Amen. Haleluya, haleluya.